Dobar dan. Željela bih vas pozdraviti ispred Hrvatskog farmaceutskog društva i sekcije za kozmetiku i dermatofarmaciju. Odlučili smo se napraviti nešto malo drugačiji pristup ove serije predavanja u vidu jedne vrste podcasta. S obzirom da je proljeće i vrijeme kada naša koža će pomalo više izlaziti na vidjelo, sve više smo suočeni sa problemima alergija, dermatitisa i raznih sličnih problema uzrokovanih pretjeranim imunološkim odgovorom tijela. S obzirom na to, odlučili smo pozvati na ovaj set našu uvaženu gošću, doktor znanosti primarius Nives Pustišek, koja stvarno jako puno zna o ovoj temi i postavit ćemo joj par pitanja onda na tu temu. Dobar dan. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam. Hvala. Evo, baš nam je drago da ste nam došli. Pa evo, za početak možemo malo krenuti, s obzirom da vi bavite se prvenstveno dječjom dermatologijom. Da li je stvarno istina, kako se nama čini često, da je sve veća učestalost ovakve vrste zapravo kožnih problema? Tako je. Sve je više dermatitisa, to pokazuju i epidemiološke studije, a to i mi vidimo u svakodnevnom radu u ambulanti. Dermatitis upalna bolest kože, raznih razloga i uzroka. Mi razlikujemo atopijski dermatitis koji se javlja u osoba u djece s atopijskom konstitucijom, razlikujemo kontaktne dermatitise koje nastaju kao posljedica kontakta s alergenima ili iritansima, pa imamo alergijske kontaktne, iritativne kontaktne dermatitise, pa ih onda razlikujemo prema lokalizaciji na one koji se javljaju na koži oko očiju, kao periokularne ili oko ustiju, perioralne. Zaista jedna jako široka skupina bolesti. Ono što nam nekako daje najlogičnije objašnjenje zašto je danas tako puno dermatitisa, zašto je danas tako puno upalnih bolesti kože, to je higijenska teorija. Mi smo naime svojim modernim načinom života promijenili svoj mikro i makro okoliš i naša djeca danas na sreću ne oboljevaju i ne umiru od teških infektivnih zaraznih bolesti, ali imunitet mora ići u nekom smjeru, pa tako ide u smjeru upalnih, autoimunih bolesti kože. Ono što isto možemo spomenuti, evo doba covida, kad jako puno ljudi pere ruke, svi peremo ruke, koristimo dezinficijense i to je stvarno pandemija kontaktnih dermatitisa šaka, bilo iritativnih, bilo alergijskih. Da, nije dobro kad peremo ruke, nije dobro kad ne peremo, ali dobro. A što se tiče... Nemamo izbora. Da. Što se tiče ove sezonalnosti, da li je, koliko to stvarno utječe s obzirom na godišnja doba, toplije vrijeme, kakva su to vaše iskustva? Pa većina ljudi misli da se dermatitisi bude u zimu i bude se, ali je onaj pravi šup dermatitisa upravo u rano proljeće. Mi se to nekako objašnjavamo sa buđenjem proljeća, buđenjem prirode. Jako je velika koncentracija peludi u zraku, tako da recimo djeca s atopijskim dermatitisom imala ili nemala alergiju na peludi, loše reagiraju na visoku koncentraciju peludi u zraku. Bude se insekti. Dakle, tako da oni koji imaju dermatitise imaju i pojačano osjetljivu kožu i imaju definitivno pojačanu reakciju na uvod insekta. A osim toga dolazi i sunce. Još nismo spremni za sunce, silno mu se veselimo. Rijetko tko će sad koristiti kremu za zaštitu od sunca i mi u biti solarne dermatitise, prve reakcije na sunce u djece vidimo upravo u proljeće. Tako da je proljeće vrijeme kad imamo dosta dermatitisa. Da, vjerovatno vi primijetite i mi u ljekarni isto stvarno u praksi vidimo da dolaze često po savjete. Ono što zapravo evo mene isto zanima kao ljekarnika iz prakse, većinu lakših savjeta zapravo, odnosno za lakše nekakve tegobe traže od ljekarnika. U kojem trenutku je po vašem mišljenju ona kritična točka kada se oni moraju obratiti liječniku, odnosno dermatologu? Pa mi sebi nekako dermatitise uvijek klasificiramo na blaže, umjerene i teške. Ovi blaži dermatitisi u biti nastaju kao posljedica oštećene kožne barijere i tu je dovoljna dobra njega kože, redovita primjena emolijensa i obično protuupalna terapija lokalna nije niti potrebna. I to je ono što se može riješiti sa ljekarnikom i to ne traži pregled specijaliste. Svi oni umjereno teški oblici dermatitisa osim njege traže i lokalnu protuupalnu terapiju, a neki od njih i dodatnu alergo obradu, tako da oni sigurno trebaju biti upućeni na specijalistički pregled. Da, znate što sam vas htjela pitati isto? Imamo često pacijenata koji se žale da im koža reagira na sve. Ili da imaju dermatitise ili sve, ali sve nekakve neodređene tegobe. Da li postoji neka takva vrsta dijagnoze
koža koja reagira na sve. Tako je. Postoji. Mi ju zovemo osjetljiva koža, neko će reći hipereaktivna koža, neki čak kažu alergijama sklona kože, ali ne možemo dokazati alergije. To imaju više odrasli nego djeca, jer djeca obično uz osjetljivu kožu imaju i neku bolest, tipa atopijskog dermatitisa, kontaktnog dermatitisa ili slično. A jedan dio odraslih ima samo osjetljivu kožu bez kožne bolesti. I mi to jednostavno sami odrasli prijavljuju da imaju subjektivne smetnje tipa pečenja, svrbeža, bockanja, trnaca u koži, a ono što se na koži vidi lagano crvenilo. Razlog nastanka opet si objašnjavamo djelovanjem vanjskih i unutarnjih čimbenika na kožu. Od vanjskih to može biti suhi zrak, uslijed centralnog grijanja, pa vjetroviti zimski zrak, to mogu biti zadimljene prostorije, vrlo često korištenje neadekvatne kozmetike, preagresivnih sredstava za pranje, a osim tih vanjskih čimbenika česti su i unutrašnji, recimo stres, emocionalne poteškoće i slično. Sad ću malo uključiti evo i našeg sponzora da pokažem nešto što mi u ljekarni kod takvih pacijenata koje stvarno vidimo svakodnevno znamo preporučiti. To su proizvodi koji zapravo su prilagođeni za takvu reaktivnu kožu. Evo, na primjer, Tolerance Control, on ima znači formulaciju koja ne sadrži alergene, to je jako bitno da nemaju boje sve. Ali recimo današnja tehnologija omogućava da dobijemo ovakvu sterilnu kremicu koja ima i jednu pumpicu koja omogućava da sadržaj ostane sterilan i cijelo vrijeme korištenja. To se pokazalo jako zgodno i praktično i sve više zapravo ljudi nam i traže takve nekakve stvari. Osim ovoga, zanima me još, s obzirom da je vaša specijalnost atopijski dermatitis, kakva su vaše iskustva sada u nekakvim novim terapijama? Ima li nekakvih noviteta? Da, atopijski dermatitis ima jako puno noviteta. Prvo, ono što je novo u njezi kože jeste to da smo sad dobili na kraju pravo da odvajamo 2 vrste preparata za njegu kože. Smjernice iz 2018. godine Europske akademije za dermatologiju i venerologiju su dali novu kategoriju emolijensa i to su emolijensi plus. Dakle, osnova terapija atopijskog dermatitisa je redovito nanošenje neutralnih masti i krema koji zovemo emolijensi. Razlikujemo 2 kategorije. Jedni su tradicionalni emolijensi, oni koji imaju u svome sastavu tvari koje vlaže kožu, jednostavno zadržavaju vodu u koži i čine zaštitni film na površini kože da sprječavaju prolaz alergena i iritansa u dublje slojeve kože. I ono što je novo, to su emolijensi plus. Dakle, oni osim što imaju sve ovo što imaju tradicionalni emolijensi, oni imaju i tvari koje djeluju protuupalno. Dakle, oni su jedna nova kategorija između emolijensa i lijeka. I to su, na primjer, flavonoidi ili riboflavini iz ekstrakta izdanaka zobi, za koje je studijama dokazano da imaju protuupalno djelovanje. To je novo što se tiče njege kože i to stalno ističemo. A što se tiče same terapije, sve smo bolji u etiopatogenezi atopijskog dermatitisa, poznajemo sve one najmanje molekule koje sudjeluju u upalnom odgovoru, interleukine koji su odgovorni za akutnu upalu, za kroničnu upalu, i novo je da se na svaku tu molekulu sintetizira jedan novi lijek, to zovemo biološkim lijekom, biološkom terapijom, tako da to jest terapija za teške oblike bolesti, ali to je terapija budućnosti. I rezultati su, pretpostavljam, odlični. Dobri. A koliko dugo onda traju takvi rezultati kada netko bude na biološkoj terapiji? Nažalost, to je isto terapija koja dok ju daješ, ona traje. Samo što je kod atopijskog dermatitisa to što mi ne znamo koliko će atopijski dermatitis trajati. I u jednog dijela ljudi oni jednostavno prerastu simptome atopijskog dermatitisa. A osim ovih tih farmakoloških novosti u terapiji, tako sofisticiranih lijekova, da li su sada u trendu, odnosno nekakve nove preporuke što se tiče recimo suplementacije, nutritivne, probiotici? Koliko je to znanstveno utemeljeno? Da, volimo dodatke prehrani, ali oni nažalost još nisu u službenim smjernicama za liječenje atopijskog dermatitisa, zato što nemamo dovoljno studija koji su dokazali njihovu djelotvornost, tako da niti imamo točno
koju dozu dati, niti koji soj, recimo probiotika dati, niti koliko dugo. Ali ono što od dodataka prehrani mi preporučujemo jesu probiotici, bilo u smislu prevencije ili liječenja atopijskog dermatitisa, vitamin D i omega masne kiseline. A da li postoje neki posebni sojevi u tim probioticima koji su se pokazali? Nisu se pokazali. Tako je, različite studije, različiti sojevi, od toga da su neke studije i dosta je studija sa onim mješovitim sojevima do pojedinačnih sojeva, tako da zato nam oni niti nisu u službenim smjernicama, zato oni kad čitate smjernice idu pod onu kategoriju komplementarne terapije. Možeš ju dati, ali nemaš još dovoljno dokaza da ćeš dobiti učinak. A kakva vam je terapija kod nekih težih stanja koje imaju i otvorene rane, lezije i tako? Znači, terapija atopijskog dermatitisa točno je stupnjevana. Osnovna terapija koja ide za sve oblike bolesti, to je edukacija, pravilna njega kože koja uključuje redovitu primjenu emolijensa i treće, izbjegavanje čimbenika pogoršanja dermatitisa koji mogu biti iritansi ili alergeni. Ako dođe, to je stalno, to je terapija koja je stalno prisutna, a u situacijama kad se desi upala kože, onda primjenjuješ lokalnu protuupalnu terapiju, bilo lokalnu kortikosteroidnu terapiju ili lokalnu terapiju imunomodulatorima, odnosno inhibitorima kalcineurina. Terapija mora stalno biti prisutna. Ako imamo teže oblike bolesti, onda idemo na fototerapiju, imunosupresivnu terapiju, odnosno danas biološku terapiju. Skrenula bi pažnju evo na nešto što mi možemo u ljekarni sada po novome isto dati kod otvorenih lezija, tih ekcema. Postoje rješenja kao što su ovi medicinski proizvodi Dexian Med. To je krema koja može ići na otvorene lezije. Može se i koristiti sama ili u kombinaciji sa kortikosteroidima. Isto evo to nam se pokazalo dobro. I postoji Dexian Med Palpebral koji se koristi za područje oko očiju isto. To nam pacijenti baš vole. Imam sad jedno pitanje vezano uz ono što nas isto dosta često pitaju. Postoji kortikofobija među pacijentima, među nekim pacijentima. Dakle, imamo s jedne strane one koji se boje propisanih kortikosteroida i ima one koji su preolako to shvaćaju. Kakva su vaše iskustva? Da li stvarno postoje nuspojave koje bi zapravo opravdavale takav strah ili mislite da ne? Nevjerovatno je koliko se boje kortikosteroida i to je nama u biti glavni problem u liječenju atopijskog dermatitisa. To je problem u dječjoj dermatologiji. Kod odraslih kortikofobija nije za same odrasle pacijente toliko izražena, ali se roditelji silno boje koristiti kortikosteroid u djece. I ja najveći dio svoga vremena u ambulanti i upravo koristim da roditeljima da ih uputim kako da koriste kortikosteroid i da ga se ne boje primijeniti onda kad bi trebalo. Zato što ako ne primjenjuju terapiju kad bi trebalo, imamo nekontrolirani atopijski dermatitis sa svim svojim posljedicama. Djecu koja se svrbe danju, svrbe se noću, po noći ne spavaju, tijekom dana su slabije koncentracije, svrbeš silno remeti kvalitetu života oboljelog djeteta, cijele obitelji. Roditelji vrlo često primjenjuju nedovoljno istražene alternativne metode liječenja, sve u strahu da ne primjenjuju kortikosteroide. Što se tiče nuspojava lokalne kortikosteroidne terapije, ona se stvarno može desiti ako primjenjuješ jako potentni kortikosteroid, nekontrolirano kroz duže vrijeme. Mi kod djece uvijek dajemo najmanje potentni koji ima učinak, ono što kažemo uz dnevnik primjene i potrošnje kortikosteroida. I onda se ništa ne može dogoditi. A jeste li imali u praksi nekakav zanimljiv primjer, možda nekakve nuspojave kortikosteroida ili neki drugi vezan? Da. Što se tiče, stvarno ima puno primjera iz prakse, ali što se tiče baš primjera vezanih uz lokalnu kortikosteroidnu terapiju, često ističem to i na školama atopije. Želim roditeljima ukazati kad se može desiti nuspojava kortikosteroida. Još dok sam prije recimo 20 godina radila odraslu dermatologiju, onda mi je došao jedan gospodin svojih 40-50 godina, jako ljut na svoju liječnicu obiteljske medicine, zato što ona njemu više ne da betametazon losion za lice, a on ga godinu dana već koristi kao aftershave losion. To je znači, to su sve nuspojave kortikosteroida vidiš na licu kod njega. Da, to je nuspojava kortikosteroida. Da, nas isto stalno traže, još uvijek znaju često tražiti bez recepta i onda se iščuđavaju kako ne idu kortikosteroidi bez recepta. Da. Ali dobro. S obzirom da ovo je ipak malo nešto ležerniji oblik edukacije, zapravo kao neka vrsta razgovora,
Biću tako slobodna vas pitati kako izgleda jedan vaš uobičajeni, recimo, radni dan u bolnici. Da li imate i koliko imate pacijenata, znanstveni dio, sve. Kako vi to uspijete sve iskombinirati? Najveći dio sam u ambulanti, dakle, tako da sam svakodnevno u radu sa pacijentima. Pacijenti to su djeca do 18 godina, ali su vam pacijenti u dječjoj dermatologiji i roditelji, i bake i djede. To u biti vidimo i u školi atopije kad jednostavno svi zajedno dolaze. Tako da nemaš samo jednog pacijenta, već imaš obično više njih. Ono što se uvijek trudim se pacijentu pristupiti kao cjelovito, tako da ne promatram samo kožu, već promatram dijete kao cjelinu, tako da osim klasične dermatologije imamo i ambulantu za psihodermatologiju gdje stvarno dajemo dobar jedan psihoterapijski suport djeci i roditeljima, pogotovo vezano za ove bolesti koje su kronične. Recimo, kod jednog atopijskog dermatitisa silno frustrira kronično recidivirajući tijek bolesti. Ti jako puno moraš iskoristiti svoju moć uvjeravanja da koriste ono što si ti prepisao. Jer dermatologija nije samo ja ću ti prepisati ovu kremu pa ju ti koristi. Recimo u izboru emolijensa moraš biti spreman da uvijek biraš ono što djetetu paše. Da njima ponudiš više mogućnosti, a od toga oni biraju što im odgovara. Uvijek se trudiš da biraš teksture koje su lagane, bilo u formulaciji koja se lagano nanosi, kao što je sprej ili nešto slično. Da paziš da ne daješ preparate koji imaju puno dodataka, već da imaju što manje aditiva i konzervansa, nešto iz medicinske kozmetike, a opet im pustiti da oni sami biraju ono što njima paše. Evo, kada ste već spomenuli emolijense, željela bih pokazati jedan proizvod koji sada isto imamo u ljekarnama. Pokazao nam se jako praktičan. Radi se o Exomega Control emolijentnom spreju koji sadrži u sebi dakle, i te dodatne tvari koje njeguju kožu, a jako je zgodno roditeljima jer mogu koristiti iz svih smjerova. Dakle, vrlo lako je uloviti dijete i stvarno nema isprike da ne mogu nanijeti emolijentnu njegu. Pacijenti vam otvoreno kažu i da li stvarno ne koriste ili ne, mislim, znamo da je to suradljivost, odnosno ono kako oni na kraju to provode, znači često odstupati od preporuka, jel? Zanimljivo, ali većina kaže, iskreni su i vrate se i onda kad pitaš, a recite kolika je bila potrošnja kortikosteroida, nismo to koristili. Onda ti sad opet vidiš da si na početku. Znači opet krećeš sa istom pričom. Crvena je koža, vi kortikosteroid mažete na upaljenu kožu, ne mažete na zdravu kožu. Nama je sad glavni cilj smiriti upalu kože. Neutralnom terapijom, emolijensima mi održavamo kožnu barijeru, ali ne možemo smiriti upalu u koži, tako krećemo. Djeca često kažu kako, pogotovo ovi malo veći, kako ih muči škola, kako ih muči uopće pitanja šta ti je to na koži, kako osjećaju da ih djeca izbjegavaju. Tu im onda kažemo, ti si taj koji moraš reći da nisi kriv zato što imaš atopijski dermatitis, da si ga dobio zbog svojih gena, okolišnih čimbenika, raznih razloga, da se ti sam sad s tim nosiš, da nisi zarazan za druge. Objasni prijateljima šta koristiš u terapiji, jer onda te više niko iza toga neće pitati šta imaš i kako se s tim nosiš. Evo, opet dolazimo do toga edukacija. Možda neko od tih roditelja pogleda ovakvu vrstu edukacije pa malo više sazna o toj bolesti. A što je ono što vas, recimo, posebno veseli na poslu ili nekakve buduće velike želje, odnosno što biste htjeli još napraviti? Pa definitivno me najviše veseli uspjeh u liječenju. To je ono što najveću sreću kad dođu u ambulantu i kad kažu stvarno je dobro. Onda kad vidiš ti mali kad dolaze, dermatitis obično kreće u dojenačko doba i stvarno u 90% djece i prođe. Djeca ga prerastu kroz tu predškolsku dob i onda ih više nema. I evo ih opet doba adolescencije, vraćaju se s aknama, sa bradavicama, sa nekim drugim problemima. Tako da u principu jako lijepo. To je ono što najviše veseli. Taj sretan pacijent i zadovoljan pacijent. Super. Doktorice, hvala vam puno na vašem vremenu i na ovom razgovoru. A vas sve pozivam da nas pratite i dalje u sljedećim epizodama i imajte obzira da nam je ovo prva ovakva vrsta emisije, pa ćemo biti zahvalni na svim primjedbama, povratnim informacijama i konstruktivnim sugestijama. Hvala i lijep pozdrav!